čujem. Priče su moja hrana. Mrzovoljni majmunčić. Bljak Valentinovo. Maks je uživao drijemajući na suncu kad ga je probudio glas. Maks, sviđa li ti se moj cvijet? Zacvrkutala je ptica. Moj dečko mi ga je poklonio jer smo zaljubljeni. Zaljubljeni? Začudio se Maks. Bljak, ne budi ljubomoran. Osim toga, moj dečko mi priprema romantičnu večeru za Valentinovo. Cvrkutala je ptica. Valentinovo? Što je to? Upitao je Maks. To je dan za ljubav, odgovorila je ptica. Pun srca, slatkiša, cvijeća i romantike. To je najnježniji, najljubavniji, najdivniji praznik. Fuj, reče Maks. Zvuči mi više kao najodvratniji praznik. Maks je otišao do svog susjeda Grge. Siguran sam da Grga misli isto što i ja, pomislio je Maks. Ali kad je stigao do Grgine grane, njegov susjed bio je zauzet. Radim ljubavne čestitke, rekao je Grga. Vidimo se kasnije. Maks nije mogao vjerovati. Čak se i Grgi sviđalo Valentinovo. Kamo god je Maks krenuo, svuda su bili parovi koji su se ponašali odvratno. Parovi koji su razmjenjivali čestitke. Parovi koji su se gledali u oči. Parovi koji su se hihotali bez razloga. Parovi koji su lagano plesali. Parovi koji su se mazili. Parovi koji su se grlili. I najgore od svega, parovi koji su se ljubili. Maks više nije mogao izdržati. Fuj, Valentinovo je najodvratniji praznik. Istina, svo to ljubljenje je stvarno bljak, složio se Grga. Ali Valentinovo nije samo za parove. Postoji mnogo vrsta ljubavi, rekao je Grga. Na primjer, ljubav koju osjećaš prema svojim roditeljima. I ljubav koju roditelji osjećaju prema svojoj djeci, dodala je Maksova mama. I ljubav koju osjećaš prema prijateljima, rekao je Grga. Valentinovo je prilika da pokažeš ljudima koje voliš koliko ti znače, rekao je Maksov tata. Maksove ruke bile su pune. Pune stvari zbog kojih se osjećao voljeno. Bio je to topao osjećaj koji je želio podijeliti. Zato je izradio čestitke za sve svoje prijatelje i obitelj. Možda Valentinovo i nije tako grozno, pomislio je Maks. Izvoli, hvala ti. Evo i za tebe. Hvala ti. Bljak. Hvala ti što me slušaš.